Joto media friends Rokno. Under the leadership of President Ipft, accompanied by Honorable Minister Shukla Charan Nuatia, GS Sopon Deborma, Tai Chini Teko Ekjon colleagues Tongo, Advocate Omid Deborma, Maino Singh Jomatia, Ipft, Tai Chini Bodolino, permanent invitee member, Tabuk Sujora, Takuokra Prodip Deborma, Manoniyo Rajyapal, Governor by Tini Malaikha, Malalayoro, খুব cordial discussion, bini eagerness phunukha, seng Ipft by, tini na first time Tripura bo Khwlainani meet Khwlaika, tai bini agroho bin Mochwngwi tongo, I Haste ni Tripura sabor songrok bahai Khwlai tong, sa borok ni identity bo position tong, abo bo saimanani Mochwngha, sate bosongno express Khwlaika. Biskang Fainai Salrogo next month ni Bisingono Kwrwngma Tripura Haste ni Kwrwngma backward jagarogo bo jekhane Triprasa amchai a jago thangi bo meet Khwlainai thangi nainai overall developmental issue noti discussion ongkha thik Chini party Ipft ni torof theke Chini core demand Chini shudu Ipft ni himi simi abo I Haste ni Triprasani kolok maromui Mochwngmani long cherished demand obongkha full-fledged state based on TTAADC Tripura Rajyono जों tai kaisa ketal Haste snamani TTAADC area no base khlai obosini long cherished demand o demand no jate memorandum tongo o demand no fulfill khlaini bagi nangmani jagao manoniyo Rajyapal bo communicate assent Khwlainani bagi जों bini thani had yak jur khlai request khlaika kai bini reply bo nangma jagao thik jorao no जोंनो kok rikha bo I kok no government of India ni thani bo pusogiri nai chini demand no bo fulfill khlai thini bo o jagao bo jesik mansak subasu khlainai obo chini tinini delegation no bo kok ri horkha hambai